File nomination ki kandidat mentah HDC mau keruat kata kadau PNI ke jingnya boy beri orang tei kepala syarikat kaj. Yang melaban tepat menu banjob nama keruat konstituensi kumjuru Naranikor. Iru kini parlok kepada yang nang ni nalendet dom baki pej. Satai imat keladon ru ka jingya. Ya punya malu malah tei namar ba. Ka jingya lang beri orang tei kepala syarikat. Hang ning i kibun ki parti nama keruat konstituensi Badranigor konstituensi halaki jong kinong kesya bad halaki jong kinong mikmat sibun ngudru ki bangai itu bad kidon ru halaki jong kijing kermet ni hang ni sibun jat ki lama NPP, UDP, Kongres, bat sibun rugiwe. Kani office desi, kawat kedua sekali district. Umat benang ya kibabuan kiperlok itu ina. Bagi daya abhi ya lau. Kemat. Bantu jengkermen hang ni tu kibabun tang baki banjob nak ni bakat ni kidai baik tang armut kita kidai wain nama kuat baru wain Naranikor konstituensi hang ni yui iba Pius Marwen ibang syak keli ki press